awusoma nje awushonile phela ngalisho noma ningathini nje noma ningathini awusuka futhi mawuthule ngoba unomona futhi mawuthule ngathi unomona awubuke kahle ngiqize ngemali yamabhinca ngiyita ngurubbish ngutamete ngupastor ngumnikazi ngumphathiso ngudeputy god imina isi cha ngizobhadela mangathi imini isino cha sibuyelele kundaba ezintsha sibuyelele esilweni esibusayo wena wasendlunkulu siyakhuleka siyathobeka singamabutho akho lapha ezansi lapha uyabona emkhosini kodwa mhlawumbe umndaba akathinte kancane imicimbi ithe chithisaka kulempela sonto yehlukahlukene kunomcimbi omkhulu omkhonto wesizwe eGoli Orlando lapha eStadium ngineqiniso lokuthi iOrlando Stadium ihlaza ithuli icuqubizo kancane lapha ithuli thethu siyathemba ukuthi ke konke kuhamba kahle kuyiwa esikhathini ke sokhetho amaqembu amaningi asabalele agayivoti achazela abalandeli ukuthi kuzobe kwenzakalani IFP nayo ngizwile ukuthi kakhulu ibheke la KZN aminjalo la eThekwini naseMaritzburg kamuva nje ezinye igcemelezo ezibheke kakhulu ngoba bayakuveza ukuthi uma bebheka kwimatrix becheck ukuthi abantu ababavotelayo isikhathi esiningi kuyavela ukuthi neTheku nalo limandla kanjalo neMaritzburg so ke mhlawumbe iyawuchitha lo mbono wokuthi mhlawumbe liyiqembu kakhulu elithandwa eindaweni zasemakhaya njalo njalo omunye futhi angaphinda athi hayi vele phela abantu abasuka emakhaya bagcwele kakhulu eThekwini bagcwele koMaritzburg mhlawumbe ngenxa yamathuba omsebenzi kodwa iqiniso lithi kamuva nje sizovumelana ngokuthi hey amaqembu ezepolitiki enza kakhulu ikakhulukazi lawa amnyama angene futhi ke lo 1994 esake sawubona thina esase sikhona nje ngaleso sikhathi sovumelana hayi lo 2024 uzosinikeza into ethi ayinjani ayifane kubomvu neEFF imingehla no7 cardinal pillars awusuka madoda siyanizwa bafana siyanizwa ngesiqhamba manga asinizwa impela selikhona ithemba mina nje khona indawana la ke mangivela khona ethi kuba khona iEFF nje lapho manje ngabe isenzele ube ngabe kufuna ngabe ngobe khona la ubona kodwa lana hayi kudingeka iEFF ngelana yabo so ngeke nje sezikubalekela ukuthi amaqembu ezepolitiki akona ispace umuntu obekade eyitshela ukuthi sidominate nje uANC kuphela asivume ukuthi bafikile nabanye bayi-amplify message ngesikhathi nayo ANC eqhubeka nokuveza ukuthi cha esasikade sikuthembisile izindlu zikhona imigwaqo yakhiwe kusabalela uma ungakuthathe nje idrone uyise phezulu ubuke ukuthi ngempela sesingavumelana yini ukuthi uhulumeni akenze lutho uzovela ubone lapho ukuthi uqamba manga athi omunye hayi akwenziwa ngo-ANC kwenziwa uhulumeni vele kanti manje kukulini la u-ANC befuneka ayihlubule khona kuhulumeni abo u-ANC esikhundleni sokuthi abe uhulumeni iqiniso lithi vele uyiqembu lezepolitiki udayisa i-agenda yakho so that you can get access to resources bese usebenzisa lawo ma-resources ukubuyisela kubantu ngale kwalokho vele phela uhulumeni yini abantu angidluleke lapho nayi le ndawo engifuna ukubuza kuyona balandeli bezepolitiki baphathi bamaqembu ezepolitiki baholi kukhona la thina njengama brands enisidayisa khona ngiyaxolisa nginithanda nonke angifuni nje uniqaphela mama makuthi anginithandi futhi nonke yayibona into engishoyo but kunephutha elenzakalayo ikakhulukazi kulesi sikhathi sama elections ngike ngathi ngizoba nomcimbi wokuqonywa ebenginawo lapha eCaris Fountain kwangenelela umtolo onobhala kaANC ekulandeleni kwami na intombi ngalandela sengilandela nomtolo beke baningi bengilandela nabo intombi kodwa into eyenze ngimnake nje kakhudlwana umtolo ingenxa yokuthi bengazi ukuthi umtolo kunegama eza nalo ikakhulukazi njengoba umunye umuntu ezothi umtolo waphi yena lo bese kuvela ukuthi umtolo kabani kaANC yayibona into engishoyo or ubalo uJulius waplo uJulius weAFF ngesibonelo so ke kodwa kwase kuba khona inkulumo hayi usuxishwe imali emasendeni wena mabhunda kusho ukuthi manje uhamba nani ukhankasela iANC ngaleso sizathu esinjengaleso usuyonile yonke lento usuhamba nani noANC ngaleso sikhathi ake sithi ke ngisho ngabe kuthiwa uANC ube ngikhokhelile wena usuke wangikhokhela ke wena ke njengoba wazi ukuthi ngiyibrand mina
I live and I feed from isupport yabantu abasebenzisa ibrand yami ukudlulisa imessage yabo. Yento engishoyo usuke wangenzela ioffer njengoba imininingane yami yezokuxhumana ikhona. Uma kuvela kuwena ukuthi uMavunda uyathandwa, uMavunda kunabantu abaningi abamlandelayo, kunini la wena usuke wanga-approacha khona-ke umholi weqembu lezepolitiki wathi Mavunda kuyavela ukuthi ibrand yakho ithandwa kakhulu mhlawumbe amajongo. Singakwazi nathi ukuthi si-EFF, si-umkhonto wesizwe, si-IFP, si-ANC, singakusebenzisa, singakuthokozela ukuthi sigibele kwibrand yakho ukuya kulaba fowethu sifike sedlulise lo mlayezo ukuthi bayawuthatha nokuthi abawuthathi, kodwa thina singakujabulela ukufikelela kulawa ama-audiences sisebenzisa ibrand yakho. Kufika i-EFF ngigibeze emhlanje ngabe nayo mina ngiye ema-hostel bese uzothi wena kumina uMavunda uyi-EFF. Ngaleso sikhathi ayikho into wena osuke wangenzela yona engingathi mina ekupheleni kosuku ibeka ukudla etafuleni labo. Sijabulela ukuthi siyathandwa, sijabulela ukuthi sidumile. At the end of the day ayikho into vele nisenzele yona ukwenze njani ukuthi nizosixhasa. Uma ngabe kukhona into engiyenzayo mina mhlambe njengebrand ethile, hayi usulwa nathi si-ANC, usulwa nathi si-EFF, ulwa nathi siwumkhonto wesizwe, bengena nginikani yebo into engichazayo. Okhosini kufika i-ANC i-interview namhlanje, kuphela uhlelo olulandela ku-interview i-EFF, kuphela uhlelo olulandela ku-interview i-IFP, kuphela uhlelo olulandela ku-interview i-Action SA. Kunini la senake nathi khona umsakazi uyachema. Anifuni ngani ukuvuma ukuthi vele kukhona isikhathi la mina njengebrand ngenza isibonelo ngami ngoba ngifuna ukulongisebenzisa ama-brand amaningi ahlukahlukene. Uma ngabe for example uzoqhathanisa nje abantu abalandela ibrand yeMavunda Media Experience, uhlanganisa wonke ama-pages esinawo kwa-Facebook, TikTok, Instagram ayadlula emiliyonini. Leyo nto ikutshela ukuthi kukhona ngisho imisakazo engafikeleli in terms of followership kulezo inamba ezinjengalezo. Obviously umuntu ocabangayo nofuna ukureach ama-audiences angaphandle uzoza kumina ngimiyeke mina ngoba nakho ngisaba ukuthi kuzothiwa ngiyi-EFF, ngimiyeke mina ngoba nakho ngisaba ukuthi kuzothiwa ngiyinkatha noma ngumkhonto wesizwe noma ngiyi-ANC. Mina ngithi kuwe noma ubani ofuna ukusebenzisa ibrand yeMavunda Media Experience ukufika lapho ufuna ukufikelela khona akeze ngeke vele angakhokhi. Kanti yiphi enye indlela esingakwazi ukuzenzela ngayo imali emagameni esesiwakhile uma kungekhona ukuthi kusetshenziswa thina ukufikelela la bantu abafuna ukufikelela khona? Okokuqala lokho, as long as ekupheleni kwakho konke ngingezukusala mina ngibukeka noma ngivela ngiyilelo qembu ngoba ngingaphezu kwamaqembu mina ngeke ngibe mina ngithiwe ngisale sengiyi-EFF, ngisale sengiyi-ANC, ngisale ngiyi-IFP. Nakho nje umntolo samfaka ngake ngasala ngiyi-ANC. Manje uma ngakuthiwa manje ngigibeza inkatha la ngihamba nayo ngiphelela la ngiphelela khona ngeke ngisale ngiyi-IFP. Makuthiwa ngigibeze umkhonto wesizwe ngeke ngisale ngumkhonto wesizwe because ibrand yami ingaphezulu kwalokho. Into engizama ukuyichaza kinini ukuthi isebenzisa kanzima lento ukuthi sithi singama-brands si-associate nalowo esisuke si-associate naye bese siyithola ukuthi kufuneke sivaleleke kwezinye indawo. Usuke uyi-artist nebrand ebhedayo uma uzokwazi kuphela uku-associate-eka neqembu elithile kuphela lezepolitiki noma neqembu elithile kuphela lani. You must be bigger than that. So into engizama ukuyicela kinina bafowethu kakhulukazi bezepolitiki, aningafike nithule isikhathi sokusebenzisa sikhona. Uma sengibonakala sengihamba nezibomvu, ngabe ngihamba nezihlaza, ngabe ngihamba neziyelo, ngabe singihamba nezimhlophe, kube yinina kuqala enicampaignela ukuthi asizishwe thina kugijwe nonosibani bani, ubusuke wenzani ukungi-offerisha ukuthi ngibe nemali? Sisebenziseni nonke noma iliphi iqembu lezepolitiki elifuna ukusebenzisa uMavunda ukufikelela la elifuna ukufikelela khona, ngikhona as long as singazuthi qeda ukukhuluma leyo nto ngisale mina sengiyilelo qembu. Sengiqedile. Yabonga kakhulu, ngithanda ukubhubha.